Kublai pi baro syakatuk Khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Le kuat wat berat pathar ki plastik kuntu gesnong rableng. Lapli ka Project Waste Management and Segregation Presbyterian Science College Mairang. Let jurib UCEM ya ka jingti khendau bean hapilang kata. Ban penlong karib hoi college ya ka International Conference Arhajar Arkulai. Teman-teman ni pai syaki Khubor ki bakamnya. Kesnong rableng ka bahab hapo ka hima kriem. East Khasi Hills kadai kesnong ka badon bun ki jaka ba itiang ki ba kring ki khmat bat ki ba penyab bet ki jingmut jing perkhat jong ki nong wan yat kai suari ki nong jongok kai perthei na ki wei ki Jylla kari India bat na ki wei pat kiri ka perthei. Wat na pedeng ki pa neutrap ki ba na ki wei pat ki district bun ki pat poi syakani ka jaka ban sakhi dala ki jong ki khmat ya ka jing e jong kani ka jaka. Da ka wei ki jingmut ki bor penyat ya kani ka snong ki pediang sngop haya baro ban wan jengok kai ya ka jing itenat jengka mariang ha kani ka snong ha ka juga por ki labatha kentu bar maham jur ya baro ki ba wan jengok kai ya kani ka snong bakin tengkai la ka akor ka burom bat banum berat pathar ya ki nyut ki nyer ki plastik ki bilor bat ki kot lengkot lengkai ha ki saudong saukun kani ka than Uba Sebor warba dekhot ke Executive Committee dor barsnong rapleng ula kentu ikinong wan jengok kai ban bot perking ya ki jing betha juki borsnong ban om penjabo ya ka mei mariang. Ni kalau kau isnong ko ba kalau sisya tinggalku na kembangan penggeri national beauty dan sipun ba ki sini tanah aksyon ni nak sengila om kue bajrong tam hakia cekati nalor kue pati dum bana terikasi bangkong dum rapleng akan kita cakap ni dan kipor ki ba ki Air Force ni ki tenat jong ki dari juga di India cuan ban training ya parachute ini pat kidalu ki ba sing akai para leading nalor kata kadang ru ki cakap ba ki lomadan ba ki ki nang wan cakap ki sobat sobat tenat nama Islam kadang ru ko iska ba hamsong tenat shu kolong kadang ka national swimming pool kolong national swimming pool barang ki cakap ki haban snai ki cakap swimming pool Kaya hasilnya sih kalau tinggal tu kalau kamu pergi hasilnya sih. Te ni pun sampai berapa kena wancak kai, lagi kepat lagi kiri nawan kai, nawan kai. Bagi guru mereka tu kan ikin doan di kisah di bani lah an kisah tentang ni. Kacing lekuk ya sebuah cinta upur sam tentang kisah. Akan percaya baru nanti kita wancak kai, kita lek nawan, wan bread nyut, wan keciklia bread plastic chips. Badan penbaik bitor halor abarok kita kau pusam jom kisnong lain. Lakan persya ibarok aman lek kita oriat kita makor baru bakan intensif insan. Baru bantuak dekitin kita makor asinda pusam jom kisnong. Lakan persya ibarok ban pencet pemprai cincin cinta. Dak bau kenyam keling hat risai. Lakalong kita kicat leu penbam masih dibelang payu dekik kali ki motor. Lakan persya bantai kilum kiwa bantang iklau berkitab. Lakan persya ban biak busman kita kad fi kita kita wa kamrat merai bagi sim kita asinter usam jom kesam raplai. Lakan persya ban banangi sakmat kinu wandeng film ane wandeng video kimna su dalele wandeng film ni video film yo chumbet na kesam rai kidai ban yo chumbet chwa na kesam. Lakan persya ibaro banglan hi kita rocks ni kia niwat berkitar dengan saw disroi di bawah negeri kita pentril. Lahan persyaru banyak dek kalai kisah hasinter urusan jempisno. Berkipi kita bentuk seniu. Lahan persyaru baru kita berkali bawanya di bawah instruction. Berkindai berpenhastat di kali kamtam habadan di kena red di kena school. Lahan persyaru baru kali kindai benjang hasinter urusan jempisno. Hadirin puas pabiji menmit lain nak abadan ditingkut di sindu. Lahan persya ibarat kinong dia kinong tiet menjadi tiet cakap kan klaim kucing tiet cung kuasnong baladala sebab kita kinong tiet kinong dia cakap utara dia tiet kan kinhap hal ting bisdom kat bahasa kendor cung kan le ijat kare khasi ge chung bahwa piwan syarate ge cakap chung ka bahwa apa chung pe chung mi chung dor pas chung plan ni bidang subhai pi ba piwan
Henry ban kenmau ba piwan ban purom ya kami marian ke cungi ka bangidon ki plang ki Peit tenat ka madan ka bakut ka ba ngim yo iya ka no cing capok cing capan mandan Henry lada kini ki parlok cungi ki bawan ban syangkai sekti ki cakai cungi ki wan harata berkom bakin sugar bathan ya ki bitor plastik dari plastik ki bakira lanil lagi wan hago kom lagi wan sedai dak mensiu teng ada jeng snow komen jing snow shongship kum yu pen Peit ki bitor ada ke jing syak ke jing wai ni i bakalong ke jing tak pat nak ke jing ko snow beri Peit tu ba kitu ki cakap ki ba nak yang jong ki perlok ki babun ki jungi ki sungtuna panwan kam dei ta ke cakap ko Shillong plang be ka dei ko cakap ka ba kinong rep jungi ki don hakapor na kapor sekpor makin ki don ru ki cakap ka ba war ki kena syarai masih belang bagi leban syarai ki masih belang ke jungi de ni segmen nak yang ke jungi ko Shillong ban Peit ya ki bitor ki pachi ki cakap plang mana ke jungi tenak kadau ni so ban kepat nak besenguret syaki paralok ki jungi baru ba nangin syakmat ba piwan cekti ki cakap jungi ki ba hak ka jimpet jingmi ju da Shillong jungi kim sokha ban nak mensir ka ba piwan ken maru ban kurom ya kami marian da kapala kuat ya suba ki ai ba piwan ra istai wan berkha pangan berat dan pangan syukun jabo itu cakap satu Kamairang Presbyterian Science College haka arpu prata regu Nailur rengkat ka jinga trelang ka Science Department jong ka Synod College Shillong kala play pat ba ka Project Waste Management and Waste Segregation haga jinga lang bala penlong ha hall jong ka college hamairang yakane ka Waste Management and Waste Segregation Project lawan ban play da Professor Sadhan Kumar Ghosh na Kolkata President ISWMAW haka jingdan lang Principal ka Synod College Shillong Dr. R. Lingdo Reverend AI Karshieng President Governing Body Principal Baar thank you kinong hikai bat ki khana school yakane ka project la play ban ai ka jing hikai hakipat ba ban penyaklad ikinyut ki baput bat kinyut ki bamput ki ba kentup ru iki kenja plastik ki bala ban recycle ban pendan kambyang yaki kani ka project kan hikai bat pen i kumnu ban penklad ikinyut la ka jong ka jinglong. Good afternoon. I'm very happy coming to this Mairang town. This is my first time and I am overwhelmed by the reception by the principal, the president of the governing council, the principal of Synod College, teachers and students and staff of this college. The chairman, Reverend AI Karshieng, President Governing Council, Sri R. Thank you, the principal of this college, Dr. R.M. Lindo, my friend for quite a long time, the principal Synod College, Dr. Karma Flong, where is she, to implement in reality in this EDC town. I have been working on the waste management since 1999. When I talked to the Pollution Control Board Chairman and Secretary, that saying no to plastic is not the solution. But survive with plastic and control the use of plastics. That is the main thing. And then a lot of activities, a lot of work. From 2017, I thought that I must do something where
the waste management in the country is very, very poor, but which is very essential. That is the Northeast India. The waste management in Northeast India for quite a long time was not looked into very carefully and very effectively. So I was just thinking that how to go about. So we had number of activities in other part of India, like Hyderabad, Andhra Pradesh, in West Bengal. But I was searching a right leader for Northeast India, whom I can rely on and whose team will really a good doer. And I found it. Like Dr. Lingo was saying that 2019, the first contact lady, she is here, Dr. Karmathon, she called me on mail. I could not remember, but she told us, sir, we are planning a program, so we need you. I told, yeah, sure. Then the curse of COVID came. 2020, she again contacted me. Sir, we'll be fixing the program, and are you ready? I told you, just fix the time in consultation with me and I will fly. Then again she told, no sir, we are planning because of problems and other. 2021, then it was finalized. And I was just seeing the message. I have all the messages. Then the day comes when I could not come to Shillong, but it was an online program. And I delivered my lecture on circular economy, waste management and other things. But I was keeping in my mind that I have to do something with this college, because for the last 3 years, if the college sustained this desire that we have to hold a program on waste management and they are coming to the reality, so they can do it. Then after the lecture, a mail or message sent to me that, sir, send your bank details so that we can give you a honorarium. So I told, no, I'll not send you the bank detail, but I have a proposal. So this will be this honorarium will be a seed money for your college. But you must be interested to install a waste management facility in your college. And then she spoke to the principal immediately agreed. And then I discussed in the governing council of our International Society of Waste Management, Air and Water, that apart from that honorarium of mine, a seed money should be given to this college. So on 1st December 2021, it was inaugurated. And it was inaugurated, I have given a very big platform to them that we have an international conference on sustainable waste management and circular economy, where around 27 countries participated. So we gave them a slot of 10 minutes for that inaugural session. And they made it. They made the inauguration program. I also delivered speech in the online. Dr. Lindo is there. Number of people, number of teachers, number of students who enjoyed that program, and it was inaugurated. And from then, every time their teacher, including Karma, she is in touch with me. We are giving the procedure, they are making the procedure, they are giving the. So I got a very competent and dynamic and interested leadership for my project implementation in Northeast India. So I request all of you to give a big hand to Dr. Lindo and Dr. Karma and their team. Ideas, so they will flourish and our society will flourish. And this will be the services to the nation for the sustainable development, sustainable environment. So in that way, they started talking to. Then we decided that we will give
I have already taken the decision in the governing council that we will give grant to 5 school and colleges. And as a matter of fact, with their endeavor, we could identify Mayang Presbyterian Science College. Longston Science College. Science College? Okay. Longston Synod College. And there are 2 schools which will be inaugurated on 30th of this month. Now let us come to this college. I am very happy and I must convey my gratitude that the governing council, governing body of this college and the principal, including the teachers, has given the concept and they have shown their interest to install the West management system. And also the Longston Synod College has taken the decision that they will also install it. Uba Panyat Singh's aim, Chief Executive Member CEM KHEDC, Hakarpu Pratarek Nailur, Ulahiar Dalade, Banit Jurep Bekajakati Kendo Bean, Jong Ureu Shimet, Hakawe Kajaka Kabaha Papokashnong Pilangkata, Kawe Nikishnong Khubor Hapdeng Meghalaya, Bat Assam. Kanega jinglet jong CEM KHEDC kalong hadin balami ka jinglet persya jong kibriu kibati Kendo Bean hasnong Pilangkata wat hadin baka district council kala mana persya banti Kendo nakani ka jaka. Lasenran ya CEM daki menteri kahima melim bat ka district administration ribhoi bat kiseng bhalang bakentup ya ka KSU North Khasi Hills bat ka HNYF Northern Region. Ya keren jing penbit Sokar Assam. Te dang yo jing tip pakadon ke jing kaja bedep ka roi ka fa ke development. Kalau dang makala ke de skim te habedep kan ni ngelayo bani keren deputy chief minister belum chairman joka regional committees hak bedep bat karibhoi district ke bangi syong ban penbit ya kan ni ka phase 2. Te hak ni ka wat ka baar ke jing penbit put hak deng ka Meghalaya ba Assam. Nakaliang jongi kum ka district council ni longkup ki member nakaliang jong aku CM nakaliang jong EM in charge Jylla but local MDC sini but ki local MLA te ni long member but yang kan ka kam la pentip but ni sa shimkia regional committees khnang ban yo penbet na baro arliang na haka last meeting ka badang syudap haka meeting ka khadu badang syudap ko guest house Assam body ngia keren na boro atli ki regional committees nakaliang ka Sokar Meghalaya bat Sokar Assam bangin don ka jing late site inspection apo spot tengin hata rela dodon kanu ka ba penwit pat da kumni kumtai betha ya deputy commissioner ban Peit makanam don kanu ka jing sha penwit ka jing ya wanra ekalon order hakani kishnok ka ba ngia keren ta nakaliang ka council membersi ban apakah ya deputy secretary charge kalan department ka council ban file ka complaint sa magistrate DC office bat ke FIR police abedi kan tenrei dang mentap patang yo tip ba dang menin la penpoi ka jingkho NC chaka usi mrat mamulim sebagai kanir kim la ai kan no ka jingbit yang mentah kin pha shoi ni ka kam shpo komsel bat ngin pendap shoi kan ni ka shopos kolong kasakai kal hapot asal man pukut tang ni sini maruka simpan uang bernama tabang da ya ka resort kata belum ada bangen le ka resort lagi ka resort kita sendok ladai kan no ka kamru inshallah di mentip shoi mari men pentip saya de nataikan bahabang yang ai ka kopi jo ni ka shupos nakaliang council syai magistrate charge ban tip ya kan ka illegal activities abede bekerja kendo bian ke ba lempan jingbet ba yu kendo ru lara syo Assam BDF kan ni sa pentip officially siya magistrate yang ka hasil satu bas district council
mentah kesengi nak yang cungi lengkap pergi officers mata council buat kerja terhilang buat ke district administration Peit district lah mikmat dari magistrate beri Peit yang dikatakan nampak di sektor officer jom polis nampak yang lalu buat nakal yang kahimah meliam buat nakarai kami mikmat kahimah meliam di Menteri Sotun di Basan Umlong Menteri Langstik berkiwi-kiwi te kajingwan kajungi hang ni pok shnong bilang kata mentang sini kajing ran lang dekat pergi samla no ilam ni sing malam kasih sudut instrumen jom baniga tem dipoi chen YF berkiwi-kiwi kalong halor pengiyo ciktif dangshen bakal don kajing di kendo klaim penuh kajing ajing bet nakal yang ke district administration nak ke district council dan nak ke himah hang ni pok shnong bilang kata ke bagi i mentah ni belum banyak belati ni kendo balakit chimit cepo asam but nak yang jungi tang masenyo jingtip dang tang shiteo tam menchua ila wan la phai ki officers jungi sini bala ai ka shukos yuni try jungi ta kendo bakam balong try but ya kata nila isu kumba sandrus ni kenika shukos notice baun hab menjubab hapo ka katsan sini kumnu long try kenika kendo but hab benwara wat ikikot sla kidulit kiba pensisya bau tau beliau makam long try de hadu mentah pengimpat yo kanu ka jing kanika jikdip banwan itu singi bedu nika jingja dan nakaliang jong ka council dang mensisni lu mensimit lai i biang bok ke media ada kajing yarap jing pat sinika shnong bumarjan bakladon biang kajing ti PI ni do nang ni balbalar syasa te klapen kita ringi namar bawat tang ka syukos ke benikong ru empat jubab rela sedang dia hikam namar haka syukos ni ong bade ben pensak ni lu sisundan ni hikam klem 41 ban ai jubat ba ben sisai ki kot islah bede jinglok try ka kendo de mentang lawan ya dalati masyukwa ben tetip pada kumno hapo sisni asni hap ben koin ya jubab nakal yang beliau hikam renya yo jingtip bakal don jingko kapoi ke application sha si meliam dang menen kesini ban pan jingbet te kata ka jingpan jingbet kan nya laga jom re ya menta kini ki beriu ki bakam kini jaka kin hab ban jubab sha hapo arsni sha ka council te bat nalor kataru ngilabu dah kekendon wala datang wan tre shibet menmiet na lalasai ngimban se ban hab ai bat bla tha yo deputy secretary jong council ban ai da kawe ka formal complaint ne ka jing ujo ka district administration but ka FIR shi police ban kem marduar new print ba le ya like ya ka ai ka bala dan haba council te kani ketika jingwan ka jungi ngets kam na ka jing kershan lang ringkat na ka district administration ka himamelim nataki samla naka sing halang KSU HNF berkiwe-kiwe skamba kani kajingwan jungi kan long ka bejok haning si Karib hoi college nongpo lengba ka department joka sociology philosophy but IQAC hagajing snokti ka office international affair nehu kalapan long ya ka international conference balai sngi bala sedang mentakasi ka arpu prata regu Nailur but penkut pat hakalai pau ta regu Nailur ka phang padeng joka ne ka lumpung ka long Urban Imaginaries, Indigenous Cultures and Social Policy in the Context of Meghalaya. Lapan long hapalau jong Karib Hoi College. Hagani ka conference, ladon ka panel discussion halor ka pang, identify and belonging. How urbanization impacts indigenous communities in Meghalaya. Hakaba, la shimbanta da U James PK Sangma, Chairman MIDC Shillong, ba Alan Tree F. Dekar, Co-Chairman State Level Public Grievances Community Government Meghalaya, baru Professor Prasanjit Biswa, Officer in Charge OIA Nehu.
Hakani kasngi uba penyat sing sim CMKHEDC ulalong kumukongsan hakajingadon rengkat uba man bhalang Marius Emle Assistant Professor Department of Philosophy Ribhoi College u Professor Sanjeev Kakuti Strategy and Liberal Studies IAM Shillong EC Benny Principal Ribhoi College Balangste Menteri Hima Meliam uba MB Tongper ADC Ribhoi Jawan Banshan Langste Assistant Professor Department of Sociology Ribhoi College ba SR Bamon ex-principal Ribhoi College lambat ki wei ki riu Shampang kinong hikai bat ki khana pule jong ka Ribhoi College kila wan ban shimbantalang hakane kalumpung lawan ban shimbantar ki riu Shampang nabar ka ri India ki ba kuntup ya ka Dr. Adelaila Caballero Uppsala University Sweden Wellesley Archbishop Jacksonville State University, Atlanta, USA, baru Professor Piabut Sumitikon, Assistant Professor, Department of Philosophy, Chiang Mai University, Thailand, but kin sakran ru hakanika conference. Smartphones or stupid phones, whatever you want to call them, you can. Akan ka aku praterik jonggu menai September arhajar apulai ketika singi sedang jongka international conference arhajar apulai ka pemenya da ka department jongka sociology department philosophy haringkat ke jinga trelang ru jongka IQAC jongka college badru ka office of national affairs jongka nehu kabala long mentah kesngi hakaba ka team jong kani ka conference kadai halor ka urban imaginaries indigenous cultures and social policies in the context of Meghalaya and Northeast India. Di hakani kesngi ka program ka lalong ka job hakaba nilayoi ya lainut ki keynote speaker ki bawan na Shillong jong Duriau Iway na po United States of America, Professor Wesley Bishop, Iway na po Sweden, Dr. Adelaida, but Iway na po ka University of Chiang Mai, Thailand, Professor Unan. Te nalor kini ki laingot ki keynote speakers ki bawan, ni don ki participants, dan ni kinong isim benta ki ban present ki paper hakini ki laisngi, kabayday bat ka team jong ka conference. Hakaba kiladon ki scholars, ki academicians, ki professors na ka Jylla ka jongi na kani ka than chatai lamingi batru na kari India ka jongi la kadai na sathi satai namingi sasami tengi I kani ka conference ka jingstang joka kalong ka bujok bat ngingit kan ba kani ka conference kan yak bet bro laisngi klam kanu ka jing betut haringkat ka jing ku bujok lai. Kinong yalam kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP West Khasi Hills kalapan pau ya kajing sngong khia ban yo I ya kajing bathau Deputy Commissioner bandon kajing pen kho ya ka wa non ba bat yo noston ha kasngi ublei kata ha kashitarik urisau lengba ka swat shata hi seva na kalian kinong yalam kiseng FKJGP ha ka arpo pratarik Nailur kilaya kendu UDC ban ya kran halor ka kam ban pen pauru ya kajing persajur halor kate ka hukum namar ka hap hakasngi ublei kabade kasngi mani blei kiri ngait kristan uba jesterlan lengkhoi habaya tho shakilat phathai Khubor ulong ba kaseng kala kentu UDC ban penken ria shakawai pat kasngi handrei UDC ula kran shai ba umla ban penken ria namar ka de ka jing betha kabawan NAKA sarkar India lakata UDC ula ong pan ba umpen bor kipat ba bat kasnong barkashong hakamon jongki kumta kaseng ka kentu ikipat ba berkinong tre sarkar ban nam yashim benta hakajing pen khoi ya kawa non ba hakate kasngi kum kadat pan penpau kajing ateli berkajing persha ya kajing thombor ka sarkar India ya ka hok long breu ban money blay light lut hakani kasngi non tre sarkar nagalian ka jongi ngi penpau kajing persha ka bajur bat ngi layo ru ya ka ban submit ya ka jing tho ba kerpat UDC ba udai banlek hakawai perkasni dari UDC pada ukuran da wasai ba onga su pendap ke program ketum ke order tapak nang tei na sentral temla le AA namar ba mai dang tei
ki baterai kam sarkar yang ba melak ban penkawa te isu ong ba isu pak ketum ke order rei unam penbor pada kinong trai laki mon ne kata kisau tuhi dan rei nak yang jongi kom ka FKHP ngi penpau ka jing persyak ban ngi penrem ya kana ka jing lek jong sarkar ka dei sibental se ka jing sedang ban yu roj ya ka hok jong ki Kristen hapo jong ka distrik bat hapo jong ka Jylla. Namal new i lada ngin penmi order ha kasingi baki rakhe maki ya ka kasingi kerpang na ka benta ban puja atau kisinga kumno. Namar ba mangi kum ki Kristen ki fer kum ka culture khasi balasai ka singi ka badai sitarek kadai ka singi ka bakerpang na ka benta ki jingesang idon ki ba penkrek halaki jong ki balang te kumta wat kinong teri sarkar ru nasel ba kibun ba ki Kristen dan rei kane kalong ka harassment ban penbor ba kumno ban penlong ya ta ka program ha kasingi ke jong play te nakaliang jongi kasangi ni kerpat e kinong teri sarkar ba kimdei ban lej ban sim benta aga jing pen khoj ya ka ba non ba ya ka yau nong ston bat kham tam ki paj ba nong song nong jong ka west kasil bangin penpau ba ka jing teli bangin persyak jor ya kena ka jinglek jong ka sarkar pedang lengba ka jing tha au deputy commissioner ba kumno ban penlong ya kena ka program ban penkhoj haswa ban wan kata ka sikha jong umat maganthi men shwa ladangi phai ha ka por ka jong ju isi ya ki ken hun nyam ba fer ndre kena ka sarkar ka jong modi menta ka sarkar BJP bat kena ka sarkar MDA ka ba senrop lang kalong ka ka ba Nailur ka ya kublai bat napok pada ka dong da katari bakumno ban penjak klub ya kariti ka dustur bat ya ka jinglong jingim jong kipaj riungai Kristen hakeleng kabri unyo trap bat hak jelahi bro kawai Kador bar shnong ruang harangkat ka seng nyo trap youth council HYC haka arpu pratarik Nailur kila launo yaki tala balakhang yaki jaka trekam jaka karkhana shakhambari ferro alloy private limited kabadon hapo kasnong ruang hadin bala lap ya kalong kemi bala suba sha rabor haunong trei kate ka karkhana lengba ka jingerap ki pulet kumban shupen kan mau kador bar snong ruang rengkat ka seng HYC kilalet ban khang tala ya kate ka karkhana haka arpu ar tarik Nailur ban dawa ya ki bor jong kate ka karkhana ban kit kli ya ka jingja kalong kemi nasnong rengkat bat unong trei kani ka karkhana Kitolong Khubor bala yolum kia thu bakate kalong kami kamsham la sha rabor henre kalaret bud dakala dalaka jong mon balat lut ya uta ubar Jylla las ngo thu ru bakidon ka jinga dei ka bakia mon lang baro arngut ban pet hakate kasni Lam no etika. Ti nakaliang jungi ka New Trap Youth Council West Kasil District. Dang hai kini ki singi kabadai ka haka arpu artrik mentau benai nakaliang jungi ka sing rengkat berkesinong ribiang ngilakang kredep ya ka karkhana ferro alloy kadau jong jingkhang jongi ya kani ka karkhana hakani ka singi ka long ba wei ubar Jylla bawan tre hakadi ka karkhana ngisuba ba ulara ya ka wei ka long kmi jong kani ka sinong ti nagaliang ka sing lengkat berkesinong ngisukya halor ke jingle jong ni ti ngila dawa ya kani ka karkhana ba kadai ban penpai no ya kani kalong kemi ti katba ka nampat penpai ya kani kalong kemi na kaliang jungi ka seng rengkat berkasinong nginum sya ba kani ka kana kan trikam ban ngin hadu ba kindawan penpai ya kani kalong kemi ti hadin ba kani ka karkhana rengkat bat ki bor jong ki pulit kila tresitom ban ata kila yo ban pa penwan pai ya kedi kalong kemi te hadin ka jingwan pai jong kedi kalong kemi na kaliang jungi kum kaseng ringkat berkasinong menne kasngi ngila yo ban plino ya kedi ka karkhana
Tenrei wala kataru nak liang jungi kum kaseng ringkat berkasinong gilabu i ki kendon hakmat jong gede ka company ba nadu menta kinu ki barjala ki bawan ban trei hang ni po jong gede karkhana ki dei ban pentibru isya kasinong pa ki don kat nongot ba hakaju ko poru nak liang jungi ka seng ringkat berkasinong ngila ong ya ka di ka karkhana ba nang ni sakmat ye kinu ki benta dei ban ye trailang rangkat berkasinong ban ngila ongro ba kasinong kadai bandon kata ka jing syong ilang hapadeng jong kadai ka karkhana kinong pedia jong kadai karkhana rangkat berkasinong ti kita kadai ki jing kren ke jongi ban nginang nagleng jongi kum kaseng ge ha ka bedai ba kadeng gila ai jing beru e kasinong bakan syong e ka dorba sinong but habide berkaya jing syong joki ya dor parsenong kinsa ya keren ya jing jong kasinong but kumta kinsa ra ha ka bide but kita ki jing hakmat jong ka kinong pedia jong ka khana kumno ba kin keren ti kita ki di mat jongi rewala kataru nakliang jongi kum kaseng ginang ye tre rangkat berkasinong ha ka bide but ki benta kumno banwan ra e jing ba ha po jong ka kasinong but ha ka ju ko por nakliang jongi kum kaseng hadin baka jingwan jong di kalong kumi kejingwan pai na jong di kalong kumi na kaleng jong ka seng ha ka bedi baka di ka benta ngi chania ha ka bor jong ka ain kum no baka di bande ha ka bedi baka di ka benta ti na kaleng jong kum ka seng ginang yai budin ginang yai trei angkat bat kasinong ha ka bedi baka no ko ka jing jong ki khun snong bat ha ka ju ko por ngi na kaleng jong ka seng yi kin tu ye ki long kumi ki long pa ki khun samla jong dong ka than pangi dei banong ki ba pikir pa kumno banwara ya keje ya jingkla na badak kri ba keje bendu jongi bang yimde ban sha pengop ha ki ki wa ki bala man sha yelam bakla ya pat ki la man pen jot ya kalong ying kalong sem ke jongi wi te tangki de ki tin khuplesh Haka arpu pratari Nailur uba Shaklar Warjri Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jylla kumukong san ulapli perda ya kalumpung third knockout football tournament arhajar arpulai hamadan snong balapan long daka Kenshi Bangla Social Club and Cultural Sports Club. Haka ni kasngi ladan lang Deputy Commissioner East and West Khasi Hills ba Gideon Karmau Plang u BDO kamau that Russian block ba W Masar ki khna ki riurang ba par ki pai ba na kanika than. Kajia kun beringkong hakini kasngi sedang kalalong hapadeng kachan Shaprang FC persya e kamau senrap FC kajinga lekai habreng kini ki arkun hon kalong kaba itanat bahaban Peit wat lah ka kelas step kachan Shaprang FC kalayo ban tap hadu lai gol hendrai haka kela miet kinong lekai kamau senrap FC kilaya kunting bat kilayo ban penpai ar gol kajinga lekai kalalong kaba ithyang shisha haka kela miet kinong lekai kachan Shaprang kila kerdaya lap ya yap ya ka gol hendrai kinong lekai ka mau senrap kim yo lat satya ban tunru syaktem ka chan Shaprang namar la pahara ya ki kerdop na baro hiliang kajing lekai ka lakut no da ka jing job ka chan Shaprang da ka lai la ar hakani kasni Ayo bermain kejat sesisir dari Ramadan. Sebelum sadar meneng kenal sem arja terkendai dari kesini berbenikong jaga bermain kejat dari Ramadan. Karena kenal terpol dari kesini berbenikong jaga mengabat mereka. Apapun mengenai grand bun kiong Pak Mandri itu nama kiong pada like grand hal. Mereka orang berkusi omong keren. Bahkan dia kesini berkadu bahasa sisin panang jauh bermandi tidak ada kemana. Dia kepada tahu so mendapat kecukupan kau. Dia pengayu mengayu tidak sisin dari kemana dan sakit dari kemana. Maka yang berjuang mencintai Khubor, kami pergi di Peit, Jawan kami berpikir di Khubor, berpikir di final. Maka yang berjuang saya juga di Balimpot. Lalu
yang pengelola job in election lalu pengelola u minister juga sports and youth affairs. Lagi di Indra Benai, Alik Piling Saudong dengan Jylla ini. Apapun kiri distrik, Alik yang kemudian kedua, Alik yang mencari program di hotel. Balang itu ada kejutan. Apa ini Indra Benai yang kemudian Alik Piling Saudong dengan Jylla ini. Apa Alik yang mencari program juga sports, hotel, lalu football, lalu kedua sports. Anong IT na dapat kejutan, ya kemahi bakat no ikut sama jangan Jylla ini dan kita ketahui, dan kesat kapong mungkin juga. Pada awal Julai si program juga sports, rumawan na kanika si kebomentaru, maju musim, ikut sama players, maju ang iki, balari ikwa, lari dan ni katakan. Jiangut, berlalu ikwa berpulung yang kata jiangut terjungi, lalu berani kata kesat terjungi kalau orang aku football, kalau orang aku basketball, kalau orang aku nurut sports. Yang ni jiangut yang komuniti Shillong, aju amin sini, pengajuan ini, berlalu berani kata jiangut ini berlong diberi berkhususan. Kalau kita kamu, lalu nurut sports, yang pengikwa mintio. Niha pemilong diberi berkhususan. Niha beri praktis nak force apa. Bagi nak yang berserkan, ini nak yang bergabung. Kalau ini beri upaya berpun, di pemilih program berpikir, yang berai katakan rensan, nak kita ikut sama ini yang berkumpul kesat kepom berkumpul. Itu Shillong, bahawa isi yang berkirman, berisi ibat, berkilong. Kita di players dan film kita di beliau kita berpaunam di Jylla ini. Ibu government, bilang ni kata jiangut, untuk serkan, bilang ni kata jiangut. Jika begini ikut sama di sini begitu begini. Lalu makan pun berbentar, berkamtam ke sports. Ini tentang keling serkan, keling saudong, niai, di madam bagian dan kita ikut sama niai berbun di Shillong.Don apa ikut sama itu juga berarti lagi atas pos komoditi ini. Bagaimana kermenru? Nakadaw kajing kuman, bajing penkeng hukum, ya kajing betha ka KHADC ya userdar elaka lat lengkon, banjir rang basnong ha emai lom tangding. Kinong snong kanong thamai lom tangding, ha kajing alam urang basnong barem uba tarsisius dekar. Kilalet ya kendu ya UEM elaka uba PNCA ban betha ya userdar elaka lat lengkot ban penlong election banjir rang basnong thamai hakate kasnong. Hadirin kajing ya kendu ya uba pensngan kinong snong kilaya kendu ya kilat pathai Khubor ban penpau ya kijing jengki kum kinong snong nakadaw kajing bam dan rang basnong. Uba tarsisius dekhar urang basnong barim ulay thu bamanta la shisnam sau benai klem dan rang basnong. Kipai ba nong snong kilaya kendu shibun kijing habaya day ban ki certificate snong kajing pentrekam ya ki skim hasnong kum ka skim shispasni kijing haba don kijing ya breu hasnong ban bun kiwe kijing dan kam kumta na kalyang kinong snong kila kerpa de ka KHADC ban betha ya userdar ke ilaka lat lengkot ban penlong election je rang basnong bathamai kloy lan kat bala berpau itu snong here kinong snong ba mentala hisnam sawnai himda ba masnong tsia bisnong chana tidak ada kisah kia berapa ni kata kumta kini kalau kia ka apply trik mulai bersam ada jalan apa nadu betul trik hidayah up community yang kerpat yang sedar jadi ilegal lepas berpeluang nak berdorbar nam video bermasnong pula hidayah up jalan apa naik ikhlas ye kilo kini diperba masnong kilo ni kedui mak kalau kerpat ia yang pulang dengan berbat dan yo masih berpura dari Krishna. Ditat adin bayi serta jadi Krishna agak khandri itu menai beniau arja lapuan gila lek rakyat ini kerja kuat syarikat diskonsel. Bahkan simkhir
Beliau Jylla macam nama kita mesti tahu apa itu kisah lagi jengkel macam ini adalah penting saya CM berim kita sekarang berkat baru IM jadi akal jangka kaunser ban persniau lagi ini beliau macam pura kecoba lagi kalau orang akan nyentrik mengenai mas I direction you saudara dan peluang ia kan jinjil macam Andrei katakan kemudian lalu kalau pun kawan mesti kebar kata sampai April ada April Ikan itu negara sedang berlangsung kia kalau sejak ajar itu. Nanti hak April August ada April adalah hanya kita air mesti berpeluang election. Menjadi orang macam ni tahu kita ignore. Dia kata nongkrong negara ini ki nongkrong Ilawan itu yang universiti yang bermain mencapai penilaian. Terpati lebih cinta bahwa ilai ia ketika. Ilawan itu ia ke aku itu mengenai September mencapai ajar Fly. Yusan nama itu masih pun mari pun kampung terus ni. Yang semula itu ini isu air di cinta. Saya ilai semua di cinta, IT di cinta saya. Ia mencari ilaga iba finansial. Mentah kesini. Mata kasir ni lawan dia kenduk i marmat ila khot ini kung gajing ong jangi ila kular bang dia kloing kan dia ila jangi ila banjur i ba bili melen no gajing jejak di perbang misno amne bagai mata kisnam supply impadio te la galian jangi kung ki peran maksudnya ni kuat kan dia kan hampir Pada kitu ki Khubor la pois ka bakon tar hado bangin de syambiang kublai shibun